Yambu yambu mumeze neza muraho, reka tubasuhuze aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe rero iyi ni Rwamika TV. Murabibona imbere yacu dufite umutumirwa twatumiye w'umucuranzi, umusore mwiza kabisa, umucuranzi mwiza cyane. Turaza kugera umwanya tumwakira bibwire mbere yuko atangira kubigisha ikintu agiye kubigisha. Iyi ni Rwamika TV, turabashuza aho muherereye hose hagiye hatandukanye, ababyutse, abagiye kuryama. Je nkuko bisanzwe ni mwarimu mbangutse, navuze ngo reka tumire umutumirwa araza kubibwira, ababwire naho avuye. Ndakeka ni umuntu mukuru muramubona, narangiza abigishe. Tudatinze mu magambo tugiye kumwegera atwibwire, atubwire nyine naho atuye, hanyuma atangire atwigishe. Murakoze cyane. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel Rwamika TV, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo amasomo yose tuzadukora akugereho uri uwa mbere. Murakoze cyane, kandi dushimira n'umuntu wese waba warakoze subscribe kuri Rwamika TV. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Asante cyane. Katwakira umutumirwa wacu atwibwire. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Chris. Mu rugo ni Nyanza. Ubu tukaba umuvandimwe akaba yasuye tica hano i Nyagatare. So tukaba tugiye kwigana andi mabeso ni mashya. Murakoze cyane. Ongera wivuge cyane, abantu barasa nkaho batakumvishe. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Chris. Mu rugo ni Nyanza. Nasuwe cyane n'umwarimu Rwamika. Tukaba tugiye kwigana mu makode meza cyane, mu ndirimbo nziza yitwa You Are Alpha and Omega. Asante cyane, murakoze cyane Chris, Imana yo mu ijuru guheza umugisha. Nkuko rero tubwiye abanyeshuri bacu, ugiye kubereka ibintu babateguriye, noneho twakwakira. Murakoze cyane. Nkuko nabibabwiye tugiye kwiga iyo ndirimbo ukuntu bayicuranga mu makode mashya. Iyi piano yawe ni paseri kangahe? Ni paseri icyatanu. Icyatanu? Oya ni 710. Ni 710. Yego, tugiye kwigiramo ayo makode meza cyane muri scale yitwa F sharp. F sharp. F sharp ubwo ni fa dièse mu rurimi rw'Ifaransa. Ubwo watangira ucuranga, noneho akantu ugiye kutwereka ukagacuranga neza fresh, ukaza kutwigisha nyuma. Banza ugacuranga. Ongera kandi. Chris rero urataratangira kwigisha abantu, ndagira ngo uri umucuranzi usanzwe ucuranga, kandi abacuranzi bose hafi ya bose baba bafite amacano yabo babarizwaho. Twongera tukagusaba ukavuga cano yawe uko yitwa. Ego murakoze. Channel yanje yitwa Chris Pianiste. Geraho mukadusura natwe nta kibazo namwe. Chris Pianiste afite channel yitwa Chris Pianiste. Rero nk'umuntu mba natumiye abanyeshuri banje ngaze agira icyo abafasha, namwe ndabasabye muje araza kumpa link yayo, ndaza kuyipostinga, nayo ni postinga iri somo, link ye ndayipostinga. Mugende mukore subscribe, like, comment, musharinge, muramugize neza, kandi ndabizeye ko muza mubikora. No kuri wa mwarimu Elisa twabazaniye, ndabizi ko mwabikoze neza kandi yarazamutse. Imana umwiza heza umugisha. Rero musacinge Chris Pianiste
mukore subscribe, share, like and comment. Imana yo mu ijuru yaheze umugisha. Agiye kubigisha iriya ndirimbo ngo tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushima. Ukuntu wowe gacuranga nyine. Murakoze mukurikirane cyane mube maso. Yego turatangiye. Hano amasomo asanzwe kabisa, uno munsi tugiye kwiga. Hano turahera muri turirimba you are Alpha and Omega, you are Alpha and Omega, we worship you, our Lord, you are worthy to be praised. Urasubira mugenda witonze nk'uko wabikora abantu bareba amanota neza urimo gukoresha. You are Alpha and Omega, we worship you, our Lord, you are worthy to be praised. Tugiye kwiga noneho dutangira step by step. Hanyuma utaratangira ngo ukomeze uraza kwerekana ukuntu wasetinze piano. Amajwi wakoresheje. Amajwi yakoresheje ni grand piano and ijwi wakoresheje muri left Sweetcase EP. Werekane n'uburyo wayisetinze abanyeshuri bazabikore. Yego. Ibi ni ibintu bisanzwe cyane. Uraza ukayihitamo as Sweetcase EP. Ukazamura volume yayo. Hano aba ari part left, ushobora kuyimanura cyangwa iyi aba ari octave yayo. Urumva ko ihindutse, ariko njye nyishyira muri ubu buryo kugira ngo ize kuvuga neza cyane. Hano iyo utashizeho pedale, uragaholdinga kugira ngo bize gutindamo. Ku bantu badafite pedale bakandagiraho, iyo utayifite uzamukanda ira hold akangaka kakahita kaka nako kagakanda nyine kugira ngo bitindemo. Ko kanze se ngo gakandi. Kaka ukaratse murabibona ko katse kugira ngo ijwi rizemo ka nyiramubande ka echo nyiramubande. Murakoze. Noneho tugiye gutangira kwiga. Mwari mumenyereye gufata rimwe cyangwa 1 mu rurimi rw'icyongereza, mugafata rimwe gutya, fata rimwe, kabiri, gatatu. Iyi ni 5, 5, 1, 3. Niko mwari mubifite, ariko uyu munsi rimwe turayifata, turafata hano rimwe kuri left, hano dufate gatatu. Ni sound ziba zivuga neza cyane. Bikumva ukuntu bisoundinga biba bitandukanye cyane n'uburyo wayifata. Hano ufashe amatushe ufashe yerekane. Mfashe 1 na 5. Hanyuma hariya hano bamfashe gatatu nk'ibisanzwe. Gatatu. Rimwe, kabiri, gatatu. Hano nafashe gatatu. You are Alpha and Omega, we worship. Reka dukomeze kuri ayo manota, niyo mpamvu nari nyiri kubereka. Ngo niba nafashe gatatu. Alpha, hano uhita utanga akantu k'agapassing code nyine ubwo hano mfashe gatatu, hano mfashe gatanu. Iyo nota ufashe ni kangahe? Iyi ni 5. Kugira ngo bizabafashe neza uziga ayo manota neza, hano bivuge ko niba mfashe rimwe, hano nzafata kabiri, ninjya kuri kabiri hano nzafata 4. Ubwo no kugenda dusimburana. Ngo niba hano ari kabiri, hano nafashe 4, hano ndafata 5, hano narindi kuri 4. Ndajya kabiri, gatatu, rimwe, kabiri, gatatu. Ubwo niba narindi kuri 4 ndahita njya kuri 5. Noneho twongera utangire ukuntu wacurangaga iriya ndirimbo, dutangire werekana amanota urimo gukoresha. You are Alpha
Ongera utangire ukore iyo passing code ukoze muri left yawe. Yes. Hano ikintu nkora ndava kuri 1 nza gutya. Wow, ngaho tangira. You are alpha. Ariko nyine ugerageza kongera speed kugira ngo bize guhura. You are alpha and omega. Hano mba mfashe 4, ubwo ni 4. Hano mba mfashe 6, ubwo mba na extend. Ifate neza uyibereke. 6 aba ari gutya. 6 aba ari gutya. Ikande. 6 aba ari gutya. Bayibonye. Ngaho tangira. You are alpha and omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Ubu ni uburyo bworoshye bwonyine tutarashyiramo ayandi ma passing code. Twongere dutangire. Ubwo niba twatangiye you are alpha and omega. Hano mpita mfata 4, hano nkafata 6 nkuko nabibasobanuriye. Hano amanota turi gufata nayo muri F sharp n'ubundi nk'ibisanzwe, ariko bayita codes. Aya ni ama codes. Ubwo niba hano hari 3 nk'ibisanzwe, ubwo ni 1 ngiye gufata nk'ibisanzwe. 1, hano ni 3, hano ni 1, hano ni 2, hano ni 4, 3, 5, 4, 6. Ubwo ni 4, 6, 5, ubwo nari ndi kuri 6, hano ndahita njya kuri 7. Bereka 7 neza. 7 ni hano 5, 5, 2, 4. Noneho iyo ngiye kuri 6, ubwo ndagaruka kuri 1. Najya kuri 7, ngiye kuri 7. Naba ngiye kuri 7, nkajya kuri 2. Nuko amanota aba ameze. Ngaho twagiye sasa none ucuranga. Ubwo muri iyo ndirimbo tugiyemo baraba bareba. You are alpha and omega, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Tugiye kongera dutangire noneho dushyiremo utundi tuntu ari amanote mwayabonye. Yego. You are alpha and omega, we worship you, you are worthy to be praised. Ubwo hari akandi ntambitsemo. Noneho ku kantu kabereke neza. Hano ujya kugeramo wafashe 6 hano. Ukahita ujya kuri 2, hano ukajya kuri 4. You are alpha and omega, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mwakabonye. Ongera usubiremo. Guys, nizere ko murimo murareba ahantu afatira muri left mwahabonye. Wow. Ko twakomeje. Aha. You are alpha and omega, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Noneho tugiye
gushyiramo akandi kantu. You are Alpha and Omega, we worship you, you are worthy to be praised. Akabonye akantu nashyize. You Akantu ushyizemo. are Alpha and Omega, you are Alpha, you are Alpha and Omega. Mwabonye? You are Alpha. Njya kuri ya gatatu mfata gatanu, noneho nkahita nihuta nkajya nkahita mfata ino minor. Ngahita gute? Minor 1. Minor 1. You are Alpha. Nkahita mfata ya gatanu, nkahita mfata ya mineri 1, nkahita njya kuri ya 6 naka. Afata rimwe na 5. Guys, nizeye ko mubireba none ibintu byakomeye ntabwo ari bya bindi bisanzwe, ibintu biba bisaba kwitonda ugashisoza ukareba. Twagiye. Ubwo aka ntikarangiye? Tugiye kureba kakandi gacurange noneho kose ukarangize bongere bakarebe duhita tujya kugakurikiye tugwaye. Gacurange noneho nkawe nyine tu. You are Alpha and Omega, we worship you, you are worthy to be praised. Subiramo. You are Alpha and Omega, we worship you, you are Wow, Imana iguheze umugisha Chris. Twagiye kubakurikiyeho. We give you all. Niko tugiyeho. We worship you, you are worthy to be praised. Ongera kandi. Ubu ni uburyo bworoheje. Noneho genda ubereka formula wakoresheje. Uraza wera kuri 6. Kuri 6. Ongera usubiremo. bereke nk'umuntu urimo kubigisha sasa rero. Aha, hano kano ni agasanzwe nyine kugira ngo kumvikanishe indirimbo. Tuguhaye icyubahiro
tugiye kwigaho aka ngaka nako kumvikanisha ubundi melody. melody. Tuguhaye ngeze kuri 6 hano kuri left ku moso mba mfite gatandatu. Hano nafashe noneho nkahita mfata gatanu isanzwe, noneho nkahita nkubita wenda aka ndagahusha kugira ngo bisoundinge. Nkahita nsubira kuri rimwe, ariko ugerageza ku buryo twose utwatacinga udufataho. Ubwo hano mba nafashe gatatu kuri left. Tuguhaye 65 4 1 3 kane gatandatu nako kabiri kane ukiri mu hahandi ugahita ufata kabiri ugifashe mbaza 1 5 Wow. Chris, Imana iguheze umugisha, ugiye kubasubiramo rimwe kugira ngo barebe neza. Ako kanyuma nyine ngo ongera kandi. Gusubiramo witonze buke slow gake bwa nyuma. Ubwo hano nafashe gatatu, hano rimwe gatandatu yari gutya, ari kugira gutya kugira ngo bivuge neza. Ubwo hano ni kabiri, hano nafashe ubwo ni hano ni kabiri, ukiri muri ya kabiri Asante papa, Imana yo mu ijuru iguheze umugisha. Guys, murakoze cyane. Imana yo mu ijuru iheze umugisha, naho utaha, ariko mwibuke gukora subscribe kuri Chris Pianist TV. Imana yo mu ijuru iheze umugisha, murakoze cyane.